Zdravo, danes je prvi dan mojega treninga, jaz sem dobre volje, željen novih znanj in ja, inštruktor Drago me že čaka, tako da varnost je na prvem mestu, ne? Gremo! Ja, pa čalado, gledal, to ni pravilno. A ne? Bomo okrog gledal, brate, vidiš, super. Gospod Drago, jaz imam tule še poštar. Ja, kaj bo to? Za vsak Kaj boš slučaj. stal na levo? Ja, ne vem, da me ne bo rit bolela. Ok. No, zdaj se bomo postavili lepo, tak, ja. Noge skupaj lepo, da ti bo povedal, kaj bomo delali. Ja. Osnova je takole. Smerek so malo nogice, tak, ja. Rake naprej, mehek biti, čepe, ja, čim bolj mehek. Pa težo prenaša, tak, hop, hop, bravo. En, dva, dva. Vrba lahko imaš, imaš to stran, tak, hopa, tak. Gospod Drago, a mi gre v redu? Super ti gre, kar v redu imaš razvito motoriko. Zdaj, jutri nas čaka drugi dan treninga, a rabim poštar? Ne, brez pošta, pošta. Kaj me čaka? Kaj, ja, jutri gremo na poligon že. Poligon? Ja. Na Vransko? Ne, na Vransko, na ledu. Super, ja. Na ledu bomo delali poligon. Se vidimo jutri tukaj na poligonu. Meni gre pa odlično. Ne,